Tunasema un intercesseur, kisi nilisema muombaji kumwanzo ya kwanza, kujambo la kwanza ni mtu yule mwenye anaweza kuchukua fardo ya mtu mwingine anaileta mbele za Bwana. Mzigo ya mtu mwingine, unaangalia mtu mwingine kuna douleur, lakini douleur yake inakuluma sawa douleur yako wewe peke. Wakati yenyewe Mungu anaweka ile ndani yako, amekuachia ile neema ya kuweza kumuombea. Haleluya. Wakati yenyewe mtu unaanja ombea watu wengine, iko alama ya kuonesha gisi umeanja komaa, sababu naelewa mwili wa Kristo. Unifuata. Nilibambia hivi, mimi nasema ya kwamba wakati yenyewe unaombea mtu mwingine, muombaji ama muombeaji, iko mtu mwenye anachukua mzigo ya mtu mwingine, anaichukua sawa mzigo yake. Na anayua gisi ya kibeba mzigo ya mwingine, d'une manière ou d'une autre, naye atakuwa na faire du bien. Si mnakumbuka ile? Alafu ipo ya kwanza kuonesha kwamba l'intercession, wakati yenyewe mtu unachukua ile mzigo ndani ya roho yako, iko alama ya kuonesha gisi uko unakomaa kiroho, na ielewesha ndani ya picha ya mwili wa Kristo. Nisaidia hivi, kama Biblia inatuonesha sie kuwa mwili wa Kristo, ni kusema apartire yetu batu wengine wakuwe na beneficie na service yetu. Hatuko pale kwa ajili yetu, lakini kwa ajili ya wengine. Haleluya. Haleluya. Ambia pembeni yako, niko hapa kwa ajili yako. Mwambie nipe mahitaji yako yote ndani. Akwambie pardon, mahitaji yake moja. Kuambie wakati yenye Mungu anaona ke wenjo unaanza tafuta solution kwa ajili ya maprobleme za wengine, umekuwa maana ndani ya mwili wake. Lakini kama wewe unafikaka mbele ya Mungu juu ya maprobleme zako ticket, wewe una imani imekuwa maana sana. Sasa kichwa inaweza kufa na huko pale, na wewe kesho unakufa mara moja juu ndio ile baso kichwa ikikufa na wewe peke hautaweza kuwafase. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wakati yenye kanisa tunaacha ingia mdimasio ya intercession ya kuombeana, huyu anaombea ule na ule anaombea mwingine, pastor anaombea Bakristo wanaombea pastor, wachungaji wanaombea waombaji, wadiakre wanaombea wazee, si de suite. Wakati yenyewe tunaanza tembea vile, jo kanisa haitakuwa na madhaifu. Mwingine anaona madhaifu fulani, olia ya kukritike madhaifu fulani ya mwingine, enda iombea. Tuko mkanisa na watu wenyewe wanayua sana kukritike, lakini hawayui kuintercede. Anayua mafaiblesse za watu, anaweza kuambia fulani sio leo hata hivi na mwingine hivi, anaweza kufanya cha hivi, lakini ukimuuliza est-ce que usha prendre hata 10 minutes kuombea ule mtu, il ne peut pas faire ça. Mungu atusaidie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nishaelewa hii watoto ya Mungu, msikie niwaambie. Nishaelewa ke ndani ya hii ufalme yetu tushaingia ndani mwake, kuinuliwa iko kutafuta kuangalia mwingine mtu ainuliwe. Mwangalie hivi, tunasemaka Kristo ashakainuliwa, jina amepewa jina liko juu ya majina yote, si vile? Amenuliwa juu kuliko. Tunajua pourquoi? C'est parce que alituonaka sie tuko chini sana, akasema hapana, akose mie nisitafute nibakie na hii throne, niende inua ule mwenye iko chini nimfanye hapo mfalme. Unajua wakati yenyewe sie tulikuwa kana watu ya kuwa wafalme, Yesu alikuwa naye mfalme, mena hayakuwa mfalme wa wafalme. Mesenye alitufanyia kama wafalme, naye akageuka mfalme wa wafalme. Haleluya. Alafu wakati yenyewe Mungu iko anatafuta kuinua, logique yenyewe anawekaka ndani yako ni anakupeleka ndani ya mapendo yenyewe itakusaidia usitafute endelea yako, lakini unatafuta endelea ya mtu mwingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama nani humu katikati yetu ndio mwenye ushamaliza maombi yako, sijui hata ilikuwa 5 minutes tena hoyajiombea. Pima sema mkono. Na ushanisahau hoyajiombea. Chenye kanisa iko na watu ya vile, kanisa itatembea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati yenyewe tunaishi maisha ya intercession, iko alama ya kuonesha gisi tunapenda. Mapendo inachaka douleur ya mwingine. Unajua mapendo ndio inakusaidia, inakueleweshaka andiko yenyewe inasema tulie na wanaofanya nini? Wanaolia. Sasa l'amour. Hamyakaona kudunia huko watu wengine wenyewe, wakati yenyewe mwingine iko problem, yeye ndio kinampatia furaha. Donc il se réjouit dans la douleur des autres. Asa njoo hili sasa tuangalie tena. Yenyewe tunatafuta Mungu alikuwa kashatuzoea mkati yetu kaone sasa. Il y a des gens comme ça. Mais hana donc yeye wakati yenyewe mwingine iko ndani ya souffrance, yeye ndio iko na réjouir.
Lakini mtu mwenyewe anaelewa mapendo na mwenyewe anaelewa maisha ya intercession, wakati yenyewe mwingine iko na douleur, anakuwa affecté na ile douleur, inakuwa douleur yake. Inakuwa douleur yake. Parce que j'avais vu quelque chose d'étrange, je n'ai jamais vu une chose pareille. Mimi naikumbuka tu wakati yenyewe nimeanza sema hii neno ya kuchukua uchungu ya mwingine mtu, mimi nakumbuka hii neno. Je me souviens il y a un temps, umepita kwa karibu mwaka, il y a une sœur haiko wa communauté yetu, lakini anapenda Mungu, ni muombaji. Alors akafika kwangu na niambia, anasema mtumishi, Mungu aliniomba, ilikuwa niko naombea wa mama mu makanisa zetu wenyewe hawakapata watoto. Anasema leo nilikuwa niko naomba sana, nikaangalia uchungu yao, nikalia. Unaiwa kutosha machozi ku probleme yenyewe iko yako, ile ni alama kuonesha kizi kuna mapendo. Ce n'est pas ton problème, mais tu cries, Mungu, nini asi? Wakienda kuangalia unalia nini, kuko na probleme, bote hapana. Kuko mtu mmoja kanisa iko na probleme. Mungu alete watu wafile mwa hii kanisa au nom de Jésus. Haleluya. Mwenye anasiangalia mama moja fulani anasema hapana, huyu mama ninamkamatia kipindi. Sasa hapana, huyu papa ninamkamatia kipindi. Hii probleme yake mpaka iweze kufika kwa mwisho. Je me souviens cette sœur akapiana ananiambia, wakati nyingine nilikuwa nishalia sana, Mungu akaniambia fais sacrifice. Anafanya sacrifice hapana juu ya probleme zake. Anafanya sacrifice juu ya probleme za watu wengine wenyewe kwa kabisa.